Ka-Office District Tuberculosis Office Ribhoi District Lingba ka National Tuberculosis Elimination Program Ribhoi District Nongpo mentaka sengi ka arpo pratarik urumpang kalanang beteng ban penpoi ye ki marbam ki betei met sheki khat nyungut ki nongpang TB ki berang don hapadeng ke jingdi dawai. Hakini ke program ke belepelong hajaka sumar nongpang umsning CHC lasami kiti ki marbam sheki nongpang daka Dr. E. Calving District Tuberculosis Officer Ribhoi District Dr. W. Khan Dr. N. Marbanyang Barigiti Kijingbam Lapin Bit Pinbiang the Meghalaya State Specific Initiative and Innovation Nutritional Support Dagajing Temu Banirap Pinbiang Ki Marbam Ki Badoni Ki Vitamins Ki Banang Aibor Ki Nongpang Banyale Persha E Kijingpang TB Kat Ba Kidang Don Hapering Kijingdi Dawai Ban Kanang Penyok Boru Ya Katanat Kakwat Kakyak Ban Kenjok Syakatong Ban Penduk Jat Sendon Ya Kini Kijingpang Kembalabu ikatong dekat sorkar pedeng bahaus ne marjar arpusan keri India kan long kebalat na kejingpang TB. Meghalaya State Specific Initiative and Innovation Nutritional Support lingba ke NTEP Ribhoi District haduk menta kelala ban penpoi ki marbam ki beteimet haduk lai pulai ngut kinong pang TB. Patasim tiki dak kisin ru ki pher na way bri ai jing rap na ka ta ga jopi Henry ki la rap ban screen ban yo a ka x-ray ka ba yo a but awareness campaign bani ya penpena pai ba pang ka jimpam TV sinong ki ka bu jopi Halo. Kamu juga. Kamu juga itu sah. pengat ketik Hai sini. Hai Stasia kamera. Sini. Kerteng juga de Grace Filimar banyan ngasa ngasong ngasa ha umrandai di te hagani kapor ngan batay yaki ba kumno ngasngo haladi habangak ngawantes hangde bat ngatip bangadon kata ka Jepang tening kong habang sitom ngakam long namju dakam long perwa palat ya kata te habang akisit ngasudi video dawai kisit te hadin pat ngasujur ho be te nayin kijonga kiong ba litas no mo te ngalawan ken dalawan ningkong kimlap te ngawan ngalit no syaye ngalit phai no te dala hadin pat te ngates men sa isien ngaklem lo ngaklem kenno kenya kata jingtas te ngates ben te hadin kilap ken dala lapat kasngu diawhi kamen siam tang ba Henry ngakemen pat ba haka met ke jonga mo long ngadon kata ka jingpang Henry ngadi ban sumareka te kawi pat habang aladi kidawai te kayarap shibun hi namar khamtam ba habala don ka jingthut haka met te la don pat kidawai banyada te kalong ka kham yo jingmentoy shibun ya ka jingim ya ka jinglong briu ka jongi mo te hagani upor pat masnu ban ai khublei ya ki khamtam ya officer madam mo ibapek kumnu pat bang ngin ba mi ki jingbam ki ba kumnu ngin hapek amde bangin ba mi kita ki jingbam ki ba ibom dei mo ki bom te ya kamet ka jongi khamtam ya habang ngidi dawai ro hitep hi habdi lai teli ki ba he di dawai te hasyo bangin di ru
ni haperkat namar bale ngin lahi bandi tingi don kam ban bam ni kini jing bam tinga ai ko bleru ya katen NTEB jangka ribhoi mo bakal abu kini ki program kam tamengi ki nongpang iba kinpet kam benya ken ba kumnu mangi ni di ban sumar bat kam tam ba kumnu mangi di yaki dawairu bangin sumar kena bangin penjano ikan di jingpang ho don nangi ki badon jing susi ladang yo kan di jingpang haladiru ngasem ya kata nomor beli ki parlok parajor mo ki bahaying ru don ki le kiar no henry ngin nam don ken kom kata ngin long bek kum bajulong henry tang bang ngin don pat kathong bangin bat kawi bangin smart bandi ki dawai tang katahi bangin la bat penja sendan kita ki jingpang tentang ini kentian di bagian kembali sibuk.